Kok? Ih, cicing lemonene. Kali jani kone bangun jek. Medang nang jam roras. Kok? Ih, cicing cai. Lemonene kok tengahin. Bangun lagi, Bang. Mumpung libur no. Untuk cai teman saya main. Oh, Gawat gena saya. bedong kan no. Mumpung libur. Mungkin ya tumben cai. Awak dot curhat no. Curhat apa dong? Ih, awak belum lagi lan awak dah. Oh cai, curhat mau ale aku kayak cai main jadi dulu. Awak ngomong serius nih awak tuh. Belum awak tolak jalan. Kemudian nguang pun awak tuang tuh. Bingung awak ani cina tuh ke juang tuh. Ani besi suge. Ani besi baik tuh nomor 2. Nomor 2 dia mempayah su. Bingung awak tuh. Cina kan juang bingung deh awak pokoknya terus kelek. Dia ke dulu juang apa? Boy, lu jual kok dalam nak no, kayak mana no? Ini juang besi, ani do pedalam gitu. Ini juang terus bingung, cina apa pilih awak no? Cina udah juang kok. Yang menurut awak nasi ngadon ani jelek, ani luang, yang cai bom nganten, bom makrunan. Pada saat itu Cimara bisa menjalani cenani luang agar yang bong anten ada kinawang yang bonung tunangan kina kewah menebak nih orang luang tu orang jelek nasi kenapa yang subuh Cimara nganten mani tawang oh nih di kuangan nih di kuang kini adain yo nih bas lebih nih kuangin yo mengkunci telu woi cian telu awak deh bersih ke bocor keras. Awak nak onya yo kene kedote yo nyak mas itu tapi si tawang awak dulu menggelana tapi bingung nih awak no kleng pokadong berlanjut awak nih ini caranya ini kan latar belakang tapi yang channel asal-asal nih keserusin kamu bersih cibes dulu cai kalau pakai kengkeng jangan kene jadi toleh bersih malu asal bos serius ya asal bos bagus kok bang nih mani tapi gitu yang mau berumah tangga pasti ngena serasa sayur tanpa garam yang pas lebihan ya itu model yang pengsing pakai itu pengen menjalan menurut awangin jadi awak aja sudah gitu me awak kali bang bisa kau bang itu pada cai liu cai lagi kalau bingung nah awak kan membahagiakan awak ada yang hasil itu cai pun awang yang wakim membahagiakan orang lain tuh kan gede pahala gitu tapi jadi awak bingung macamnya ada juang no kejang baik yo jadi kini cara mah kejang baik tuh juang angon mas kelet cai awak temen cai kayak gini cai coy